je lijeva ideološka misao od francuske revolucije preko marksističke ideologije stvarni začetnik totalitarnih pokreta u 20. stoljeću, poput bolševizma, fašizma i nacionalsocijalizma, a da je desna, u stvari konzervativna politika zastupala demokraciju, parlamentarizam i slobodno poduzetništvo. Postoje ove teze gdje se izravno uspostavlja veza sa totalitarizam, francuska revolucija, Thermidor pogotovo. Ja bih tu bio malo skeptičan, jednostavno jer je možda riječ o jednom mehaničkom povezivanju. Francuska revolucija imala više svojih sudionika i svoju dramu. Činjenica je jedna da se tu afirmirao, da tako velim, revolucionarni moral kao ono što određuje dopušteno ili legitimno ponašanje. Kratko rečeno, vi ste ovdje mogli počiniti zločinstva u ime velikog cilja revolucije, a pritom niste se izlagali nikakvoj opasnosti od moralnog prekršaja. To se jest tada dogodilo, ali sve ove druge veze koje su se sugerirale, pitanje je koliko je to, kako bi se reklo, koliko se to može mehanički uspostavljati. Na kraju, podsjećam, Starčević je u nekim svojim aspektima bio nadahnut, da tako velim, iskustvom francuske revolucije, pa se dakle ne može ga se onda baš stavljati u kontekst nekoga koji je očaran totalitarnim elementima u francuskoj revoluciji. Ja bih ovdje bio slobodan podsjetiti zapravo na jednu zamisao što je zapravo totalitarizam, jer se često on koristi kao usputna, kada tako velim, poštapalica. Ima jedan teoretičar, Karl Friedrich, koji veli ovako, da za totalitarizam je ključnih 6 elemenata koji definiraju njegov politički okvir. Prvo je ideologija povijesnog okreta, dakle imate neko dramatično stanje koje jednostavno treba, apokaliptično stanje koje treba intervenirati, totalitarno intervenirati. Drugo je jednostranački sustav. Treće je središnja uloga vođe. Četvrto je tajna policija i teror nad društvom. Jednostavno svi koji nisu naši, oni su već po definiciji neprijatelji i oni moraju biti, što bi se reklo, izloženi teroru. Peti je monopol nad javnošću, ne samo javnim komuniciranjem u tehničkom smislu medijima, nego monopol nad javnošću. Dakle, svako javno iskazivanje ne može proći bez ovog totalitarnog filtra, da tako velim, i jasno je planska ekonomija. To su, da tako velim, politološki elementi totalitarizma. Kad to primijenite unazad, onda vidite da je to prilično, kako bi se reklo, teško doći do toga da sve ove uvjete neka razdoblja zadovoljavaju. Tu ima također još 3-4 momenta koja su ključna. U podlozi totalitarizma pojavljuje se jedan specifičan subjekt, to je carstvo koje razvija bezgraničnu ekspanziju moći. A na drugoj strani ono se pojavljuje uvijek sa nekom misijom. Ovo što smo vidjeli u ovim talijanskim odnosima, misija kultiviranja, zatim misija spašavanja. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, što totalitarizam se matično javlja u masovnom društvu. A masovno društvo je društvo stvoreno industrijalizmom gdje su statusi i uloge na neki način prethodni poništeni u industrijskoj proizvodnji. Pa je zapravo radnik i ratnik su dvije ključne figure masovnog društva i na temelju toga se ostvaruje ono što je jedan izuzetno inteligentan analitičar Ernst Jünger govorio, ostvaruje se totalitarna mobilizacija. Danas totalitarnu mobilizaciju možete vidjeti u društvima koja su zauzeta stalnom ekspanzijom prema profitu. Dakle, tu je radnik i ratnik su zapravo ta dva uporišta takve jedne mobilizacije. Treći element je izvanredno stanje. Izvanredno stanje unatoč zakonima. Vi imate izvanredno stanje koje dopušta svakoga
kako bi se reklo, odvojiti od zakonitosti. To neki teoretičari govore o homo saceru, dakle, imate pred sobom nekoga ko može u svakom trenutku biti potisnut u stanje za kojega ne važe zakon. I onda je biti izložen. Zatim imamo jasno ukidanje drugoga i tu je ovaj protukršćanski karakter svakog totalitarizma, jer je drugi po definiciji figura koja dolazi iz ovog kršćanskog svijeta. Nije slučajno recimo da je jedan od ključnih grupacija koja je davala otpor usponu Hitleru bili njemački katolici. Velim, ovaj revolucionarni obzor morala, dakle gdje se revolucionarni cilj legitimira i uspostavlja moralnost, i napokon totalna kontrola. Totalna kontrola je jedan od elemenata koji se provlači i danas. Dakle, to je nešto od nasljeđa totalitarizma. Dakle, kad ovako promatrate totalitarizam, onda po meni analitički treba biti malo suzdržan u primjeni tog pojma unazad. Nekako ja sam sklon ovim stajalištima da je riječ o jednom, kako bi se reklo, o 2-3 ova primjera boljševičkog, nacističkom, fašističkom, boljševičkom i komunističkom, koji se pojavljuju na početku ovdje 20. stoljeća, jer oni nekako najpotpunije vežu ove uvjete, a možemo unazad govoriti o određenim elementima prisutnim, ali teško se može govoriti o totalitarizmu. Sa pojavom totalitarizma doista imamo onda, kako vele neki, ovo kratko 20. stoljeće, doista ga imamo onda kao jedno specifično razdoblje, jer ono bitno određuje kroz produženu prisutnost boljševizma i totalitarizma, boljševizma i komunizma, zapravo određuje prisutnost totalitarizma, određuje 20. stoljeće. Danas ove elemente koje ste spomenuli, koje ste citirali, vidimo u ovom jednom globalističkom konceptu četvrte industrijske revolucije, a pogotovo u ovome, današnjem, recimo, kineskom društvu. Kinesko društvo nije prestalo biti zapravo u svojim temeljnom konstituciji totalitarno i po... Da probate ne šuškati toliko. Aha, ispričavam se, evo. Ispričavam se. Evo, po nekim analizama, 3 su elementa koja su preživjela slom totalitarizama, uključujući i ovaj totalitarizam, dakle, uključujući i totalitarizam sa padom Berlinskog zida. Prvi je ova ideja carstva u stalnoj ekspanziji. Ovo što ste spominjali Kina je idealni tip, nije baš samo Kina, imamo to i to možemo gledati i na ruskom primjeru, a možemo gledati i na američkom primjeru. To je prva stvar. Druga je totalitarna kontrola društva. Ona se više ne pojavljuje neposredno preko tajne policije, ali imate tehničku mrežu. Vidite da se danas zapravo glavne rasprave vode oko toga kako obuzdati preko kompanija ovu potpuno totalitarnu kontrolu. Dakle, stvorila se jedna tehnička konfiguracija koja to omogućuje, a da uopće nema ideologijskog predznaka. I treća stvar je ova upravo totalitarna mobilizacija društva, budući da su sva društva na ovaj ili onaj način uključena u bitku za bolji razvitak. Onda zapravo na temelju ove oformljene industrijske strukture gdje su radnik i ratnik 2 ključne figure, vi zapravo na temelju te 2 figure cijelu populaciju možete mobilizirati i reći ti radi, ti ratuj, ali cijela stvar je u pogonu, da tako velim. Dakle, to su ta 3 elementa koja su na neki način preživjela i danas možemo onda govoriti o totalitarizmu ne više striktno u ideologijskom smislu, nego doista kao o jednom sociotehničkom fenomenu. Uz njega da kako ide onda još, kao što znate, prebacivanje upravljačke i društvene moći na glavne uprave velikih korporacija, zatim privatizacija koja
zadire u privatizaciju ključnih javnih dobara, vode, zemljišta, zraka, znate, dakle, ta priča, jel? I jasno onda jedna redefinicija, da tako velim, zajednice kao mehaničkog skupa, a ne kao cjeline koja ima svoje vrijednosti, svoj horizont, svoju unutrašnju povezanost, svoje pamćenje i slične stvari. I na kraju tako onda ide i mehanizacija pojedinca. Dakle, ovo je polje koje onda omogućuje produživanje, da tako velim, totalitarnih tendencija i znate, onda na toj osnovi nije onda teško artikulirati i određene prigodne ideologije koje se ne moraju izravno referirati na ove prethodne, ali u sebi mogu upravo artikulirati intencije koje su totalitarne. Tu spada naravno ova takozvana lijevo-liberalna ideologija i sa slobodom govora. Upravo, neoliberalna ideologija je jedna od takvih, budući da se ona ne može, dakle ona kako bi se reklo, po svojoj unutrašnjoj logici ide prema neograničenoj ekspanziji. Dakle, već implicira jednu, da tako velim, horizont carstva, ako hoćete. Drugo, njoj tehnička struktura je nužna da bi uopće funkcionirala. I treće, njoj je i kontrola i mobilizacija nužna da bi funkcionirala. Tako da možemo govoriti o nekim, ne ideologijski, nego o realnim efektima tog smjera upravljanja društvom i razvitka društva. Kad se to suprotstavi, nalazite se često u situaciji da se oni uvrijede, jer kako sad to je, znate, dolazi iz autonomije, iz prava, ljudskih prava i ne znam čega, a zapravo kad vidite po efektima koji oblikuju društvene situacije, onda vidite da to doista ima argumentacije za reći da je riječ o jednoj totalitarnoj intenciji, ali velim bez klasičnog ovog ideologijskog predznaka. Prije nisu ni bili u mogućnosti provesti te, jer je tek tehnologija omogućila. Upravo, to je... I to je i što je još grozno u svemu tome, što se oni predstavljaju, znači potpuna inverzija, to je ono kao fašisti budućnosti, su tako oni koji će se predstavljati kao antifašisti. Tako je, To se zbilja i događa. I događa, tako je.